Evo Igore, vidjeli smo još jedan poraz za hrvatske reprezentacije. Ne možemo, a da ne primijetimo da je lijevi bek curio nenormalno. Toliko je curio da maltene mu je trebao kišobran. To se vama čini, sad ću ti odmah reći. Zašto se čini? Zato što je takav bio plan od početka. Lijeva strana mora biti uvijek propusna, zato što onda desna strana bude slobodna. Mi na taj način zavaramo neprijatelja. I onda mi prevrnemo loptu na desni bok i samo pun gas. Pa ako je sve tako divno i krasno, ako je po vašemu sve med i mlijeko, šta se onda desilo večeras? Problem je bio u tome što lijevi bek nije dovoljno curio, jer mi smo trebali dobiti barem 3 gola i onda po desnoj strani, dok se ovi ne snađu, si preko desne strane i samo po golove. Da, ali dobili ste 2 gola sa lijeve strane i 3 iz penala. Zašto onda nakon tog 3 niste krenuli u napad, nego ste čekali dalje? Ja sam ozbiljan trener i moramo se ozbiljno držati taktike. Znači, taktika je bila da mi od početka dobijemo 3 komada po lijevoj strani i mi smo onda zabili 2 komada po desnoj strani, međutim primili smo 5. Dečki su malo prebukvalno shvatili to, svi na desnu stranu sada špricaju, a oni svi još na desnu. Još viče, golman Stipe s gola kaže, kaže dečki, niste, lijeva strana je prazna. A dobro Izboniče, za niste na vrijeme objasnili igračima taktiku i njihove uloge na terenu. Ja sam svim dečkima iz reprezentacije poslao poruku na Face, svima sam šerao, ali očito nekim dečkima nije stalo do reprezentacije pa je teško pali Face. Pa zar je 8. reprezentacija svijeta spala na to da igrači preko Facebooka moraju saznavati za taktiku i plan igre? Naravno da jesmo. Ja sam svim igračima rekao, živimo u 21. stoljeću, moramo biti više povezani, više komunikativni. Znači na treningu, ja sam došao na treningu, rekao njima, dečki ti ima da me dodaš na Face, dok me ne dodaš na Face, nećeš ni biti u repki, nećeš biti na treningu, nećeš biti u klubu, nećeš igrati. Ko igra onaj Perišić u Wolfsburgu, nećeš ni tamo igrati. Ja ću ti reći to. Jer, kako kaže stara kineska, bolje jednu pitu u ladu nego dvije na suncu. Lako dođe.